It-tnejn filgħodu hekk kif kienet se tkun ġurnata ta' xogħol normali għal ħaddiema fi blokka ta' bini ta' tmien solari li tinsab f'High Street ta' Sliema spiċċaw evakwati ftit tal-ħin wara li bdew bil-ġurnata tax-xogħol tagħhom minħabba n-nar li ħakemm f'kamra tas-servers li tinsab fit-tieni solar tal-blokka. In-nar beda l-ħabta tad-9:15 ta' tnejn filgħodu u fuq il-post issejħet l-għajnuna tal-Protezzjoni Ċivili kif ukoll il-Pulizija tad-Distrett. F'operazzjoni delikata tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili evakwaw lil kull persuna li kienet fil-binja. Fil-fatt, ma kienx hemm bżonn li tissejjaħ l-assistenza mill-isptar Mater Dei għaliex ħadd ma weġġa' f'dan l-inċident. One News tkellem ma' Ross Anderson, ħaddiem li tnejn filgħodu kien fil-binja waqt il-ħin tal-inċident. Huwa spjega li malli xell il-kompjuter biex jibda l-ġurnata tax-xogħol għam kommozzjoni biex kulħadd illebbet il-barra mill-bini. All of a sudden, the office manager runs in. He's like, "Everyone, get out of the building." We didn't really know what was happening, so there was utter pandemonium. There was people kind of hiding under their desks. Everyone was running outside. We jet down 8 floors and then we see the smoke piling out the side of the building. Xiren ta' persuni ħaddiema li kienu fil-binja daru ma' pjazza Bizazza u t-toroq tal-madwar jaraw ix-xogħol li kien qed jagħmlu l-ħaddiema tal-Protezzjoni Ċivili. Waqt din l-operazzjoni ntużaw numru ta' vetturi tat-tifi tan-nar fosthom it-turntable ladder. Ir-rispons immedjat tal-Protezzjoni Ċivili wassal biex jiġi evitat inċident akbar. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.